technologist, a lab technologist, any sounds so radiologist wo. Our mudim pumde papa. Endpoint homeopathy clinic. Dr. MgsmåBORĥA was spent as a quanus where be a friend no share signboard no do na busa akwada kora bechero. And now Kumasi akronoma MgsmåBORĥA and na tema community 22 so baako wo ho. Wo pe ayaresa papa awo mu haw etere bi adwen se awo ne mai oba no hwemo na be ma no monkona endpoint enhu the root cause of the disease, prostate enlargement, premature ejaculation, nerve diseases, kidney issues, liver issues, and any cancer home physiotherapy, any massaging. Fred Dr. MgsmåBORĥA in the dome, it was 0244867068, 0244867068, and 02742343321, 02742343321. Na abuao. Endpoint homeopathy clinic. Was about Dr. MgsmåBORĥA in the dome, Niemfire Sa Papa, Yemfa Mwao. At here for a higher SOMPA 106.5 FM. Credru Yasaya near Baby Suyan dear, a drew Yasaya near Baby Penim dear, a drew Yasaya near Baby Dream, a drew Yasaya near Baby Tiabra Bossy, a drew Yasaya from MgsmåBORĥA ASEM you be asem, winning him dear war mobo. And ye will be o ye kunani and as will be an Mamiana Sana Papa Woo, our ye, Aquadawa ye often and I said Jankankwa. So winning him dear so a war mobo. It is a MgsmåBORĥA ASEM you be asem. Yakasa MgsmåBORĥA ASEM you be asem or the apache and say, Sabio Abrabono, so what bon a woman, war mobo. Wouldn't you be answer a war mobo? It yashisha you may say, Papa nim diana fabo, a free mobro, one him. Never bra abrabo papem. Etinye kuna fone and we see any debi. What bon wa brabo mua, we a mobrofo. Wuni nim dia wa brabo ma we a mobrofo. Wuni nyansa e de bobra we a mobrofo. Sabio unam jimi mua we a mobrofo. Etinye friend no MgsmåBORĥA ASEM you be asem. Dia wa bon asem ne ye wasem. Eti sompa mompe nim dia mfama no. Dia ni kuna wuo dia ne yire wuo na asem ye wasem. Dia na nie frasha dem na asem ye wasem. Ono so omobo. Ni wa wie skwa wonya adwuma nye na asem ye wasem. Dia woye kwakwahye akwa wonim die mu. Ono so oye mobrofo. Enu nti se wote MgsmåBORĥA ASEM ye obi asem a dia pa akira no no. Se obi a wo mobo. Obi a wo bon obi a wo mobo fi se dia wonnim no ebe hawo. Wonnim bibia e hawo. Ba wo bibi hu nim dia so maka wo mkro mo ye law no say ignorant of the law is not an excuse. Eti emana na kra say wonnim a wontimi mfa ntwitwa wo ho. Ena abrabo no so dia wonnim no e hawo. Eti ye de MgsmåBORĥA ASEM ye obi asem aba say wo mobo efri se bia nim dia wo abrabo mu no e wo fom. E tora bi kwa no onyu wanyi obi amanamfo anam ansisi yi. Eti ye de dwumedi na bro ntie ne me nua bema Mr. Black wasamba besra bema na me mo akwa ba o me me je so na bibia bokodi o ye Mr. Black ampa wo ye tum fata she adie fo mo me hwese me bi si da ho but onu se fata o me kokose obi o utuntum we me kokose obi adie fo mo mra mi Facebook page ho SOMPA 106.5 FM Accra be shami ameda bonkum so na be Mr. Black awogina nifa na woda nifa so me name says I mean tanjari o enu ntia ene wo matuntum na sene because me say won tanjari pa dia ujare once a day e be twice a day and I try a day ani so pejare pa me tanjari e dey utimi jare say e be 3 and 4 and also won tanjari me tanjari no me fear why friend me fish. A friend fish. Yeah. Because they be na ujare. Every second. Pen fifre. Eti fifre ti o kakra bia. Eti e dey wutimi jare by 4 times. Me fear chire wa ba serious o me fear chire wa chire. One no. O say but you dan no. Mr. Fish. Mr. Fish. Sa me dey sa. O pe jare. Me pensuo. Eti wo pensuo. Eti unim so mu jare. And then the ones me when swimming. And I'm saying me a fish, no. I do per swimming and so papa. Because because will be a witty jar 3 times. 4 times a day. I dare me some akopoda. Makopoda because say me na choko. Okay. Oh, and so much area there. Only the but here for black and I make can be a winner who black and I make
ukuta wo phone no akọ Facebook sisi ya nebo eso mu de enumu abo SOMPA 106.5 FM Accra na YouTube ne SOMPA FM live ana duro na abo SOMPA Accra ubenya ye behwe unu aba AKOSUA gwabode ma ye shepe da mi ba mi pie ba Mr Black say a won efe pa na yampa o ya meshira o amen sometimes me catch enkrofo sama wo 5 o mu nyini ye bi o say o mu nimo because baby a free and baby a obedu no nyamia ye bi nyamia ya de o le say last na message last week or something na metie na senior o say edi o bonya nyamia ba so no me rehuye oh serious I didn't know rehuye onim say asase we so no say o manyame endu eni mu kan ya ade obeye bia what I say ntino e ma wo bre what I say na mitie no ukan bibi echire na wo say wo yembo em say na si enyum yembo na say nyum bi ma and nobody two mu na obody nyum two mu no the music and asem na make asem a wo kan no pepe unim na meti make say baby me wo no yeah me feel the spirit of God ewa oh baby me wo no and the feel say no baby akọ radem ho that's what I feel because untumi mfanya kuma accident debi Mr Black untumi enye ye baby ye free no Mr Black nyame ankora yanke enuru ha onim say but nan the part asini nim say or play wicked wo or the wadwin esi but nyame kire ne say no we akwala mo mame kire o say we media ntimi me satum so eko pe me da me pan huntuma ampa enukre se semre na so nyame pa huntuma and nobody can stop it amen mommy eya easy o abrabo na ye bo no se wonti ase a obeka se obi aye wedru ampa be obi anya wedru se wanti abrabo na se be ye wo obi aye wedru ampa sa na wadwen be no yeah because bo se wo bre ampa bo se wo bre because abrabo no wo ne mre ne nhihye ye bi onim say ejuma bia ewo mra guide ejuma no we ejuma bia me fa say omo bie sa small entrepreneurs na any companies nkiti me fa say me ma me no me papa no me binu a obi wo a we bie bovia bia oton bibi kakra wo so wasan employ obi e da kan say be boa me we mpa na nipa na wa employ say be boa me no nipa no e na ebo no fom nipa na wa gina wutua ne ka no ono no bo fom mami chire na obi antias mami antias chire mu mami antias wo se obi abie store obi anase obi di dwuma bi afa na wa sha brabo ase no akwakofa akola bi so ne ba betina na akwada na mebo na bi kra ne store no won hye so ma no na won kodwom kofa ne mamra na sa akwada na wo fa ne se wo moa no sa akwada na bon form no bo form but what drink also de bia o complain say yento ade anenti na yento ade ade ton no yedi uhum obi ahum eta na dwumachi obi ahum ta na dwumachi obi ahum ta na dwumachi ansa na obi bebie bodwa dwuma no ewo bebi akofa na sika no wo ewo bebi onya sika na free ye na ansa na sika no beba ne nsem no wa konyankopon ni bebi obeko bia se obe boss kan ho ban se kasa mi no wo take temi se mi kwa koji ami koji nso na me pese nso no yes senchirene ya metuba bompa de gu so nyankopon be ye senchirene afa nso no so wa bi ejuma wa fo bi se be boa me na nipa ne be ejuma na oba ono mfa no ye to ade o ye nton ade o onfa ho se nye ni sika ono ne de nsa bosumi so obetua ne ka na hwan na e boka ye wo bi ejuma no na wo boka ka unu se sa nipa no ubetua bila ontua bi mawo ntu ye nton ade a ono mfa no if the owner of the company and the owner of the ejuma no ubetena wa ye to ade akoma pana wo de se wo dia wo dia nti akoma pana wo de ba no onim se abrofa dada yen ache we mia mehwehwe mama ye se amanfo bere wa bontin me kan obi ebie shop fitianapa ye to hwe ba ka hunu se nipa na otewu shop anu na nipa na wa employ na wutua ne ka no
ono ordinary dwen nyina akofo nso de wafa na say store no won tena no na wonya adwuma ma no ne o wachima phone ekuta no ne na dwen nyina e wo phone so or TikTok ni ade TikTok or yi pictures video calls indika unu say obi twemi kula na ne pa ne hu say obi wo ho two unim say nipa na ote ho na waje adwuma na say hwemechima me na me kwa aba no ubeba no na ye ntom hwe bon say na wa ye mobo yeah no ra wo say adwuma betimi bie na ye na ma bie na ye na wa ye mobo aye mobo but unim obetumi frame me program me kona ebia mako pap na me bo pap wa ha na me hwe no na me sa nipa me hia e wo ho a wo so mo ba beto ade se me nya sa na me se na e mi se me dwuma nso eni na me ni ewu me trim se no chale yeah this enedie no and I mean am I then am I so I need to change the whole thing yeah until was say me create bibi se be nipa ba se be nipa no nti wudi agye papa e na wudi akọ ha wudi e bonyum no nti nipa na tua me ka na dwemu han e na wo so wudi sika na no akoma to yem e so wudi se waye adwuma na waye sika now nipa na ti wo shop anu na dibia TikTok nti no onim se onim se wodi wadwe ko bibi so a e ma huhum nyina ko sade no eti nipa no kwa na dwene ni adwuma no so yes na dwene ni adwuma no so connection na se huhum edi wachie ene akoma pop ekuta wo ene your eagerness energy say nipa ba beto unya sa enthusiastic spirit na the consistent na no a etimi sa spirit no etimi tridomba yes obi twemu a se na wote ho no ene se wo say aye alert no u bompa wo trim odipa no wa say ma jo peden be ho a na wa ba ade a wuto no nia the next shop no to the same thing so ba beto wo de no nso be firo abeto wo de why because nipa no te ho no na dwemu nyina se wo say madam nya sika tua mika obi ehia bi sa Mr. Black I was saying madam nya sika tua mika because this the whole of this month yenton hwe eti say yenton ade kro no nipa no te store na ra ho but obi wo awokọ fa no say wo mehwe wo dwuma ma wa onfa ho se bato se yenton ade o ono no de bosumesu na obetua ne kaninti no ona onwene ko be fa so a ebe ma adwuma no kro ana obi wo kro customer we kro na beto ade ma menye ne number ne wo mu a na me mfra no mu san say ma me we di oba wo ta ade pa ma me we di na me busa wo say ene ma na beto ene kro na te say onya bi because na gini ni adwuma no debi na Mr. Black omo bie shop we bi te say ye kra ye wo Watermelon Street ye Bendome Market omo bie wo nko an ntimi metna store na wo behia moa ebeden wonya nipa bia o wadwen papa nipa bia wo dwene wo ho nipa bia wo te mama wo na ba betena wo store mu amma na wo hwa ma officer etimodin for wicked house help ne house boys any shop attendant wo mo obi kofo obi betena ni fie so wo hwe ni fie ma ba nyina adwene wo ni tim ko be fa so ba wia wo nipa no ono ba na kwa adwene wo ni tim ko be fa so ba wia wo obi bia adwuma wo fa obi a adwene wo ni tim ko be fa so nya me ho ntam eno pe obi bia store nipa no oba no hwe nsu agumu drinks agumu wo pe ko be fa so awie bi die sie hajia special ya wo bere yaduane wo hai mene hajia etwetwe nkomo kan sem bi o say ye wia no na mre bi abayo bi o wia kosua mo wia no abeton ama no look asim na hajia me de ne beba MgsmåBORṟ ASEM so ama aba be kan story ene amani hu na wa fam ene nipa no fa kosua no won ye niane no wia nkosua no de akosie eti eya na ye crate be 3-4 no na wasa ba beton ama madam no Oshuna sitromi nu emo ni ewia eti de bia meka se emre bi me koye orientation na me se wo wia dia we di exchange wo se wo wia 1000 a wo 10,000 bia ke beba wo di exchange wonya eti Mr. Black krono esubana ma ye den se ne obi bie shop kra na wo bo so wonim de se de Mr. Black bi ye obi shop no a otia no okoba bia no atum yezo atum no okoba bia no oba no abebie they simple se ne manyini ya no ma be so no mu that's all ba so be fa obi so bi wa emre bi shop bia meto ade me no oni atum me no nam se da ku me nam se o mame na den na
eyi untem mi oso baba omo ba nyina awia me sa awia me a wia me no ma dwane kontie se my madwen se menya ho a no ma bebie eno ano no meton a na me ketu abi kra na menya eye wia no makwakofa bia na Mr Black nka we no enye sa na nyame bo no nka wo betena store na no wo boa me na me so me boa wo won se ye say papa bi wo ho a wo ya e boni de ma wo papa bi wo ho ya e boni na nkola na ewie school esan se ejuma ni ho ntino ni ma me se kopa ejuma obi na dwemi se wa kosu kakra ntino ope store akotena no na store na akotena no adwen odi kɔ no e ba kopɛ se na be ya osanechi a odisika be fi nti pressure ye man wo fie no so osanechi ba na ma be besa na sika se na odi bae wan fa hwe amba nti next time so okɔ a se oton ade obeton bia no e wo se onu so nya ne share ewo mu ka hunu se amofo tumi tonsa omo tonsa ni wie a na we bu nsuo no de egum I don't want to mention the product Matthias but otonsa ni wie a na we bu nsuo de egum nti se we pensa na nsa atwo bi picture hu na hwe na funu ina ya esa se nsa wonu nyina no ye de nsuo ene de egum ne de afra omo no nsuo hye miminim ano yeah omo no nsuo hye di fra no mo de France no na France no tu de unim se what oton say wo so a no de nsuo hye afra okay the owner of the shop no nsa no unnum bi anti owner no kura de onim se de bi onim attendant na omo so no kwa sa no omo ye de bi onim omo ye dia jiska office wa ono the 4 bottles enesi ho what I say nti sa 4 bottles no de bi oba eno anesi ho ye nto bi nti wadun be say ye nto ade yesu ehie egum wa ton 2 bottles dada eno wa sa hie eno wa mix it eno wa kata so yes eno wa kata so nti wo ba wo de say wonum bi obi ba na obeto a na wa ton ama no ne pa no ma de no ade we de say na te ne taste no we asesa okọ a oma biem ogu nti wa na egu adwuma no akola na egu adwuma no sikani bre na egu adwuma no no egu adwuma no ba wo kan sem be very powerful say enkola na wie school na ho kire wo ho maame ne so kone kopes kabra kopa adwuma nti akola na ono wo 17 years 18 years no pressure dan so so ono kopes kam famra SOMPA FM eti akoda no ekwa de esese wo ye bia because maame ne bedura akola ne bedura na ne maame ebusa na wo ko ehunya asai na maame fo ne bi wo kro a Mr Black o mutu nkoda ne fo say eye wiye bi oh yeah eye wiye bi so be say a shop na shop there say o ba say ka wo say the biscuit ba wo eye yi niam ndi bi na sa niam no mfaso bi eni so nti unya fa biscuit ba ko na wa bonika e bia mfaso ne nkete nti unya fa ba ko a wa bonika e bia o to biscuit ni nyina biscuit ba ko pe na ye mfaso yes o so afa ko drinks ye nkete the owner of ejuma nkete na omo ebie no some of them so yeah very wicked kame beba so someone so say wo fa obi na ne very wicked what I say because obiabe ejuma de ama bosum na wu ntua nika but enemeka ama obi ati say wa fa obi na no ne ejuma na say bosum ewu mba ntua nika yeah say we ntua nika na oyi ne di ade a odi na no be kan bia no it will go against your business yeah it will go against your business because say onim say nipa no umpe service amanu kontem yeah anatua nika manenko tua nika menya ne say tua nika na say onim now pamono na say one tua nika it will go against your business your business no enforce da enukre nti e besere do unu ya say na odo do yonko sa ho memma wadwen kan kira wo say nipa na no ne adwuma no oya akwa de ma wonti no ana so oni ba bia akodi a ne awuntumi ndi no na wa jama no say why on for the dimpo frɛ no why but fa no mame bra why so be di ye ntwiti ni pasa utobi mana na yere utobi mana na ye den aduane aka asie no de amano so ndi mesire se upese nyame ehira wo edi ni nsa to adwuma so a adwuma ye fo ne twiti wo mu ye ma wakoma mu nya fitaa ma wakoma mu nya fitaa na do unua men twiti ni pase ni paye even aboa mpo ewon ne won faso se ni pada se ni baby o yes ade na nipa na ogina woni mene no unnim bebi adachi obekwa kohia no
Marco, nsɛm wɔ hɔ. Nsɛm wɔ hɔ. Na no meka wɔ ha sɛ yesɔ no ɔma ne tete wɔ mo nkyɛn no a ɔmotimi bo yɛ ya no. Na ɔmo nim sɛ daachi bi ebenya baabi. Deebi ɔmo nim. Anka ɔmo nim anka ɔmo nyɛ. No korɛ. Wɔn anka bonsam nim sɛ Wobeku Yesu na ewiase nyinaa benya nkwagye a. Anka onye. Wonkono. Kɔbɛka Judas pɛ ɔba bi. Onye. Anka onye. Mr. Black me pɛsɛ yɛhwɛ issue wei. Ma yɛn kɔ anim. Ɛnɛ trend bi ba. Wobɛhu abaayewa bi ofiri ohia busuam. Enti maame no akwadaa no ebi ɔna yɛ akwadaa panyini. Maame ne pɛsɛ panyi no ɛna pesika de ba. Onim sɛ akwadaa ne nyɛ adwuma, but maame ne stre ne sika. De bia. Maame ne gye rent free ne hɔ. Ɔgye nkwadaa nketewa no school fees free ne hɔ. Eti wobɛhyia abaayewa no na bia ne mpenafoɔ ɛyɛ 7. Yɛwɔ di otua light bill. Yɛwɔ di otua water bill. Yɛwɔ di otua ne maame second born no school fees. Yotua ne maame third born no school fees. Ɔwɔ di ɔde ma ne maame bɛrima ɔno ma ne sika na ɔde ama ɔne maame. Ɛnyɛ sɛ bia nkɔ no saa na ɔpɛ sɛ ɔbɔ ne bere yɛ ɔmo ɔmpɛ sɛ ɔmo bɔ ɔmo bere saa. Ɔmo yɛ ne berefoɔ. But ɔwɔ tema. Ɔwɔ empathy. Ɛyɛ ne yase ne maame ho kyerɛ no. Na ne nua no mo betena fie ɔbrɛ ɔmo nkɔ school. Ti no ɔno mom de ne ho abɔ afɔreɛ. Ɔno abaayewa no de ne ho abɔ afɔreɛ. Sɛ bɛboa mo. Sɛ mɛboa wɔ mo. Enti ɔne wei da, na ɔne wei da, na ɔgada sika no nyinaa na ɔde abrɛ ne maame. Na maame no mom agye sika no. Na ɔde ahyɛ nkwadaa no. Na maame no ada n'ase. Wodi enki yɛnhyia wo a. But maame no anim sɛ sabio unofficial prostitution. Ɛna abaayewa no ɛyɛ bare nam sɛ abaayewa no wɔdwere ne maame no na ɔdwere ne nuanom ho na ɔntimi nhwɛ mo ɔmo ntena fie nti no go to the extent sɛ ɔbɛsɛle ne body na wɔde ahyɛ fie na mmerɛ bi abaayewa bi bɛhu mi bɛka ne house a deɛ nti a ɔne mpenafoɔ wɔne wɔn hyehyɛ hɔ ɔno na ɔse mpenafoɔ no yɛ 5 obia ebi yɛ panyini ɛm sɛ deɛ ɔpɛ no ne young boy no young boy no so nhyɛ da ne sika nti 4 no deɛ mpenafoɔ 5 no 4 no deɛ ɔmo na ɛwɔ sika ɛna deɛ ɔpɛ no no deɛ ɔnenam ho but deɛ ɔpɛ no no koraa nim sɛ 4 no ɛna ɔmo ɔgye sika na ɔde aba bɛhyɛ ɔmo because of baby a wɔfiri nti ɛna mebusa ne sɛ na deɛ woyɛ yi wonim sɛ wo maame nim sɛ wo ne mmarima no deda ɔse ae ɛna m sɛ mpatwɔ na wo maame wɔyɛ bi ma wo maame ɔyɛ bi ma wo ɔprostitute ne ho ɛde hwɛ mo onye eti ade ntina wo yɛ saade ama no onye ɔno osisu no ɔno nso ne asikafo kɔde daeɛ sɛ nka bi anka mo baeɛ no nka mo bɛto sɛ fie bɛɛ miɛnsa bi si wo onye eti ade a waanya ama wo na ade ntina wo sɛ me maame ma me pressure 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 mi ko minim obi a me maame ma me pressure me maame ma me pressure na ɔde yɛ saa no eduru mmerɛ bi na ɔmo didi natam ne maame ne ne nuanom because no ɔmo nim bra na wɔbɔ ne sum ase na ɔmo didi natam enti sɛ yawo wato ohia busua mu a na sɛ wo wɔ ehumɔborɔ ne tema bi a ɛno nkyɛ sɛ fa wo nipadua kɔbɔ afɔreɛ Yesu nko na ewu ma yɛ obi ntimi nwu ma obi dabida ɛna obi wɔ kora ne maame ne kora maame ne nyini yɛ obi a ne 40s obetimi ayɛ biribi ama ne ho na ɔte fie sɛ abaayewa no nkɔ enti ɛnɛ ɛmaayewa bebree wuhyia wɔn a wɔn yɛ hookups ɛne ade ne nyinaa dodoɔ naa no ɔgye sika no na ɔde akɔma ne maame na ɔde atua ne nuanom school fees ebi sɛ wɔse mintimi nyimani ɔmo didi married men akyi a obi a onim sɛ bɛrima no waware but ɔno ebetimi ahwɛ no na odi n'akyi ɔnhwɛ no ɔne ne senior ayi yɛfɛ ne sɛ ne CEO MD ɔne ne twempena ɛyɛ saa deɛ na because wɔwɔ responsibilities minimum sima bɛka kyerɛ ɛmaayewa no makɔtɔ saa trap nim na ɛna deɛ ha mekra na meka wuhyia bi na no ɔmu di nkɔmɔ na wutu ɔmofo a ɔno ana aba counseling no ba wutu no fo no asaka sakosua mede metimi ayi mani mede timi ayi mani ama kɔma de me nua ketewa mede timi ayi mani ama kɔma de me maame mentimi nyi mani because ɔwɔ ehumɔborɔ ɛna enemy na take advantage Mr. Black ɛde na bɛka kyerɛ saa maayewa no a mɔkɔtɔ saa trap Marco mi da ase Marco onim sɛ saa asɛm na ɔka yɛ no yɛ asɛm kɛseɛ paa ba sese deɛ akɔyɛ fashion ayɛ fashion ayɛ fashion wɔn sɛ woka sɛ
ni maame eye bi manana ni maame anye bi amana say ni maame peso no sa de ene o ni maame peso no sa de no ntimi nje but say na mafo abai sa suban no aye say wanya sa de na say wo de nka ho Mr. Black you obi an pen say won say we ni wo mu mienu ye omo ye sika ni brefo an wo ye me ka the other side no a omo no ko nya kro obejai ba ne nuanom ne maame ahokire nti e no de yesa omo na mewo ani brefo no wo ho but omo a ne maame ne papa ho ahokire ne eni ehumobro nti no de yesa so see obehwe ni nuanom ne maame a ene onu na wo se na brabo because abrabo no yembo ma yembo obi ena afi so abrabo ye ba kopɛ abrabo ye ba kopɛ de odi udi eboni yes na odi eboni wankasa unimu dachi you need to know yourself say unimu wa abrabo na obo no ka wombo because unim bibia dachi obedu na ya na bibisa omokra senti say nyame mfasa amawo say wo yare da ho a o ma me ne unuanu mo nidi na ma say busa nti nyame mfasa amawo say wuwu a o ma me ne unuanu mo nidi ana o mbedidi na o nya o ma me nwo no nidi wo nti no mesre mmayiwa na omafa saade no dato omapampe mu no mesre omo saade no enu nti na nyankopon odi hye bebe odi hye no se na be ya enyo bia na odi nani ebehu saade no but se de omo ayi dato mu nsem enenam bebe obetu bia na wa bem bebe obedu bia na wa biem which is what say unim na Marco unim say omo nim say saade no eye fin yeah e de ma okra ampa fin they don't know say that they ma so the incubators you receive yes it imagine crofo demons yes won unim mema ne de se wono de wabehwe agu etu ono ne de se ne sikasam ye de ma na yare mema bebre nya sisi yare no bebre Mark ye enukure Mark onim onim say sa de no omunya no adwama mom mema bebre a omunya sisi yare no omunya bebre nya omunyina o sisi yare bi wa ya ebai but dodo no wa ye so omunya free adwama mom ebra ono unim se wo ginani no se na wo ge yare obu sisi de egum onim won say Marco omudi ne dey shi wo musika because obabi wa no na enye baby an enta wo baby wa wo enta wo mpie mra no na ya shim musika baby wa wo enta wo mpie mra no na wo nkwana no ya tibiso na obede popie baby wa unwura wo mpie mra no ne apa yare bi de amansa na wo ba oba no de ono de incubator we receive demons who want ono nam ho nyina no we demon dada ono ngaza onam okro demon dada because now ma go nim say man bi wa wishi o madwene nye demons are enta no ti na man kasa ye bebre onam kwa no kasa enti sa menopause ni sa menopause na ade no masa enye kwawo ebi wa ensikwa ni abawura wo no edosu se menopause ndi ende se Mr. Black obi be ka se ekwa bia so nyini a ebeduru ho ba ebenu mu de no se me mfiti bia from 40s going but say there obi 21 years what we nyam menopause because ojo wa unti ase enu am sure be water station abayo bi nurse din fe onam no dimreka my husband doesn't love me she don't he don't love me you don't love me you don't kasa oh eya tia faso o aja you don't love me oh and now obi dimreka do go so no say Robert to pass say no about for the dream if your husband doesn't love you love yourself yes once enuti na make say you are no niama omuni na mo do so if your husband doesn't love you God loves you onyame do e na won so do wo ho opa be phone lines na ka say why na otumi soro anopa ni person otumi soro anopa e fa bible e biem e can even one quotation Mr. Black abo asem so answer wa ko ejuma
o the Bible ni phone to wa obefa phone obeja Bible because o say Bible ni paper entina abrabo mu okun ne ba wontimi o entina ba ne sa no because esa say osoro no pa the first thing phone obefa ko TikTok, Facebook, Instagram no wa say message saying ena wenya ne also reply do be reply say no kunu wo ho ana obi wo ho a obe hide no na wa go toilet mu 1 hour ompie obi a wasori no pese se woni nyame kasa debi o se nyankuba made achi no ntasa eno no we na obesu nyame asem na nyame asem awura wadwini mu se de be ya wonnam na obi ka bibi kura wa ba mu no obetimi asem be na wo wuti mo o kan semfo me say me share na me no bon komo o kan semfo o se Bible wona kumem Bible wona kumem is a black fatam e ba for bra na me ne o se Bible wona kumem se Bible wona kumem o se sorry dan o so ndam wo kwada na onamu na nam wo no kwada no o sorry dan o fine say Bible na kase ni pedua na ko pa sorry dan ba o say e ma ye nya ye mu nhia mu na ni pedua na wo de efin ka no na e wuso ba asem so o ni pedua na wo de efin ka ni padua na enu so wuso ba asem so pop enu so o go ti atecha na wo da tale wo hu wo ti atecha na wo da tale hu ebe den na wa wuhwa na obekoya mo ne ma ntumi nkoye ba woda esa se wadwen a wo nam no enye ye kan so amuntie asema ye kan bia amuntie da ya to omofo a nto amuntie na mafo abe ya kan amuntie ye be sere omo se obi o hye obi na se nipa no tu fo so tie but na say me to me no madwen no nim se sade no enye kwa because say kwa pa anka oba entumi mfa bema picture enko busom so say yenye ne bibi chichini mame bema we dem don no chichini mame untumi mfa oba picture enko busom so and now ogwan ko obi wo say chichini mame me do we nti ye say mame say udo obi a unfa ne pa ne picture enko busom so say on chichiri obi emfa mawo esa se otremo adwe wo otremo nyanti enti na otubi fa obi ho ade e de ko busom so ana o de ko bibi so se ye nchichiri sa ne pa no emfa mo se na be ya obenya aduane na obedi ya nchichiri ne pa na ma wa se undidi Mr. Black mami nkodi nkomo bi mra di nkomo mene me dase mene time eba mechafo bi di nkomo ye wi ana mene wo awie na mama atiefo nso etimi abam kama ahaye SOMPA 106.5 FM Accra me mo akwa ba MXVI asem ye obi asem ye suade ye di kan kase se woni nimdi a wo mobo eti se wutie MXVI asem ye obi asem na ye bie wani eti time heba fo aba eti enko ne ne wo mo nkakasa be me na Mame me mo akwa ba o yeah no mame na bibia bokodi adom ahwoye ene banbo na ye dase na no mame bi fremos o akosua eyi time heba me hye ya mo bo ho dawuri they say media my ne se ment na ho ma yare ne mpomma oso ba bia ne no si no o de asi ho eti anopa wonum bi na numre wonum bi na wo sha ase sa no ono a wo hu se ne nipadua no asesa wa ye kama eti se time heba me hye nya dura gi se wo yare mpo ansa wo nyare mpo ase utime nom ka ho asem kire ma me de kan ma menda wase e wa kwanya soronko a ode ama me ankasa nya time heba me hye ma no man ka me nya ha ana se mete ha me no e kasai esan se enkoye kura nso me nya time enom ye no enema no aye wesen a ade a cheme ama sorry ababisi a medi ho nkomo e a kire wo no time heba mixture TIME time herbal mixture edura etu 3D yade malaria fever se eboa obi a 3D yade etete no ama nanum ato aduane sinanum a osi ontimi endi odene nsa wo aduane waso aduane no ho eno achi no obi a awate agunu so ebra weda no mu aye hye no na obi a feel se heat ewo wiem no sabra na ade awode wo o temperature no so kwa na air costro oda ho na ho so chechecheche sa akukọ ba bia ensuo abo no me pa cho be hia time herbal mixture eno echire no oye obi na utie me onso de en ebra weda no mu aye nwunu no obi ahu se weda no mu aye cold anase aye warm kama no sabra na ufili heat ewo ni peduem okoto keteso a ochen obi a wasanche agu no ho obeda beso na ohu nyina afọ ohu atim fifire se twon oje hu bia enje wo ha na widie no mu etetew asia soja ede agu widiem oye ohu hwea enye yie obobobobo wa na owansi omunyam kobonkum na okonifa me pa cho pi
wobɛhia aduru friend say time herbal mixture TIME eno ne edura me na foda sa akode metima academy nsa esime bona madi ho adanse ede akyerɛw sɛ wunya bi na onoma anokwasɛm sɛ ayade samapa enso ɛbɛyɛ wo dia empempi mita aka sɛ ayade sa hoyi efiri otwedi ampo nyankopɔn nanso ɔkakyɛ odifo Ezekiel sɛ yeni nuaba ne yɛfa amane nsa ho yade yedi nuaba ne yɛde amane ɛsa ho yade dia kai ne hu sɛ ahaban ho nsia tini di onim ɛne nti na dan dan nyame ka sɛ ahaban ho ɛsɛ besepa ne konwa hahai yɛtase no ɔbanyansafoɔ nanso untimi nka nkyɛm sɛ ba ayalesam dia wotase no ɔbanyansafoɔ nkwa sɛ nimdeɛ ne adoma kyɛdeɛ ne ɛnka ho a ɛya enwie pɛyɛ papa onyankopɔn anya Ghanafoɔ aborɔ ɛbra na ɔta frigya owus agyaman ne nana ɛde adom na na sɛ wɔde adoma kyɛdeɛ ne ɛde ɛdom no na nyankopɔn nam ne nana so na ɔde dom no ɔno so amfa nhyɛ mpaase ɔsɔ ne kane asi kane adua so ma wiase amansa bibiman obi biara enya so mfasoɔ ɛne nti na ɔde ɛdrɛ friend sɛ time herbal mixture abɛdwama so na anokwasɛm sɛ obi a ɔse ɛtiridi yadeɛ ɛtete no onya bi na ɔnoma etu ase efiri nipadua so gye yɛn number no na esan sɛ number no ho hia obi ɔnoma ɔteka mu ana ɔtie mie aka ne ability a wabi ama ne asi form number obɛfrɛ na ne yɛbɛtwetwe nkɔmɔ ɛyɛ 0244 417 669 0244 417 669 0244 41 76 69 eno ene ye number edidi ye njuma no hye no so se drugstore herbal shop biara ubowura mu ho a onsa ebeka yinuro ni nyina ebi ho mepa chopie na me nkoma twetwen no ejina time HH herbal mixture and capsules eso time HH herbal mixture and capsules waye no ho prekese jama adu ofiti koti ana no ho age afiefiem Paula Amantem enso osene edikanfo anokwasem se eduro we ni edura metima academy nsa esimebo se odasani biala otiati asefo asase so mema eduro we bi empa ho dawate se o oman Ghana mu hanko ade a pedro yi bi na enonom owe bisa se de nti na o kasa me 2 million ma kire osie kura me tu so emre no esanse ne nti ame kasa nyina se enne ye nyina ye hu se galamse ese yensu ese yensase na no nkwa de me kan news bi na me hu se ye se galamse ne se betimi atu ase a ye hia $10 billion ansa na ye de atu ase na kire se oman ne nye serious se ye jai galamse no anase ye pese ye tu ase sa nso so na wo se onso hwe opomuden ho nsem na oka esanse ebra ye galamse na ese yensu na ese yensase no na ensu a ye no kwa ni paduam ensase a ye dua so no ba ye ne niema no ni nyina nso na ese na ese mercury kra kogu yensase num edo ye no ne atorencham ana ebre ni padua no ne sa ne ntina ubehia edura ye friend say time HH herbal mixture and capsules na unya bi na onoma na a support immune system no aboa white and red blood cells no na etimi enya ahoɔden soronko na ako atia yade oye nani atorencham biara ebetre ni padua no so etimi ama wonso etimi enya ayadesam emapa ene ye mframa ye home kora enso enye ene obehu ka bi na etuo nwusie da bia eni kwansa nka obi ehye ne nwula mekyere ne bola niema ensem fata no na saa nipa na etwaja atum na ohye na menu mienu ye home saa mframa we ku ni paduam ede oye nani atorencham na ebre ni padua no eno ekire no ye nuane ye die kura de ene na bobo ene me kan na me de mensa agumiti esanse ye nuane ye die no ene obi akọ edwom na okọ akoto no baye okoto vegetables okoto niema de abafia opede ho ye soche eni nti amadodo na no omu de fertilizers ne chemicals ahodo ana egu no baye no so ana yense ye kodwom ne mountain so ne ye koto sa niema we ebafie ebabedie ede oye no ne atorencham foforo na ede bra ye white and red blood cells no ubehia edura ye friend say time HH herbal mixture and capsules na no kwasensa ebra onum bie no ene na support white and red blood cells no eboa eniema 9 na woni padua no na ebo white and red blood cells no ho ban mature special cells organs proteins any tissues na woni padua no na etimi a function well na ebra eno nso edi ne dwuma sa de esepata no ene na yade bi ana ifre proye atoye etifi eba ni padua no ma anokwasem se immune system no ewa ahoɔdene eni nti ebeso de agina ho na ako atia sa yadoa na eyi yadoa na efu ni padua so ama won so etimi enya apomdere emapa hye no nso say yen number edidi yen dwuma 0244 417 669 0244 417 669 0244 41 76
69 eno ene ye number edi enjuma ne hye no so se drugstore herbal shop biara nso ubowura mu a onsa ebeka ye nuro ni nyina ebi ho mepacho p time hh herbal mixture and capsules no mepacho support o white and red black cells na ma na nya hoodene no ete se de ode boba baako ede akum no ma mpempen wan fa nkum no ma mienu oye oba oye bema o private part one no hu se rashes bi aba be gugu ho watiti wase a ma wase nyina ayikuro mini aba utimi koto nkum bi na ode asrasra ho a se ebeko utimi de kwa yade sabia ye wo mpane ne ye ma onuro enso still onom nuro na owo mpane na ete se de wato ebo aba osoro ta so enko ba bia ekwa na asanso aba me kanfo time hh herbal mixture and capsules ana de amawo se ebra onunum bie no na eyi sa ho ne sa ma ne we nyina efuru private part ho oba ohun sufita ewo oba nu hodom opia bontana na ye de ama so obepie ezan se opia bontana na ope lawyer ope panty line na bi ana se ope entomasini bi e de account ho ansa no watimi apie mini aba hwehwe time hh herbal mixture and capsules wate onya bi na ono no ma ebesiesie wa hemfie ho ama wase kwan no aye wensen na aye kuma na afi wonso wona mabontana watimi de wonsa asu busa wo basima dan nyan ka so obasima de enkyere Brazilian hair Mongolian hair na garment ntoma bi me bawa blochire bi ade ye ho enya saa ne ma me nkwa na ma oye obasima ejina enema bebre ni titiri ni de na hemfie ho siesie kwan no esipi esita oba de dan de nya so o washroom a ujina ho edware no mpo so owo adura ye friend say akasha na odi gugu ho edi siesie washroom ho na eyi efin ene niema ensem fata efiri washroom ho de a na kai no hu say oba no ho no nso aduro be na odi siesie ho say enye time hh herbal mixture and capsules there ene no atwa eja wado bowra mo drugstore herbal shop biara onsa ebeka bi ho number no 0244 417 669 0244 417 669 eno ene ye number edi enjuma na esanso WhatsApp line obetimi WhatsApp doctor na waka ho ha no amane bia onamu bia no nso e de akere no minia be ma wonso maduru so wate dan nyina meka se be ma de e wo se utimi ye be ma mu enya be ma ne de o emevan se ode boss anu agemu enya be ma ne de rashes bi abegugu ne be ma ho enya be ma ne de ho no ma na ne be ma no aka ne pe asede aboa bi aka no obehwe na insufita bi efiri ne be ma no eba minia be ma eba ne sa ema o mema sempo eba form obehia time hh herbal mixture and capsules na ebra onunum bi no rashes a abegugu be ma ho ama ode akwaya de sabia wo mpane so still de tia na tie obi kura akira wo se yeton enkatie bi ana yeton nuro bi wa hakoto bi nenom waye wenum nya ase entu obitimi ka se kope palm wine ne fa nkatemu no fa gum e fa hye ne fa ho anyenya e ka ho enso still obanu we nyina no e kwa na asanso aba aduro no eye ba kope eye time hh herbal mixture and capsules unya bi na ono no ma sa o ha we nyina e bi free obema no so ama won so atimi anya ni giema pa obema na fon na e fon aye kuma ketekete te sa abofra ya wono foforo etadua no me pa cho pinya sa na nyankopon eye no na esi da na obema no ebra unyi na wosemu ye duru no sa bra na wode unyi no obema no fon na e fon o hawo na abamu ana akofa sa o hawo we di abra wo unhia time hh herbal mixture and capsules unya bi na ono no ma na ayi sa o hawo we nya e di afro so ama won so atimi anya ni giema pa me de ma no AC no me ka so oya bema na ono num enura aphrodisia ewum ene oba ekodi mpaso agudi a me ka se jai ebedurumre bi no na de oye ne atorencha mfoforo na ebre ni padua no bema de ebra onu menuro ne oba eda no akoma ne eye adwuma ebro ni padua no eso ekokoba ne sa etimi de odwojo ya de stroke mpo e de bro etimi kofa pressure ya de e de ebro obehia time hh herbal mixture and capsules ubowura mo drugstore herbal shop biara onsa ebeka bi mebre ne ayebe en intimate doctor number no ebetuja e de amount na me sore akoizan say anoma ho chedua so a ogebo odidi nso na abemenya enye nkontomo abetwa ana chesa obemen eduro nso bejewa empanifo se atrema na me de me se eduro bejewa eye TIME time herbal center yenura edi abedwama so number ne 0244 417 669 0244 417 669 last one 0244 41 76
69 na da yɛ tiefo nyina asesa mojo obrani adaje ene ye twetwe nkomo monko so ana muntie SOMPA 106.5 FM ye won ye mapapi de my listeners ye da senso sen so time heba mixture drone time HH mixture capsules mo dia bre ye na mo boy empom den nyame adom a 31st October ye wo Kaneshi market me gidi se time for mo beba na Kaneshi market for show mo nimu pa na ne ma pa mo wo no monso mo de aba abenti da asese ne mo besra ye menso me da asema ni ewo ho wie etita me ba me shafo na ye te wo mo nka no me ka wo sa ha ye SOMPA 106.5 FM akrema akatuapa na ye twetwe nkomo e de afa ya brabo ne Mr Black na wa ha na ye di nkomo e de ba ya besi e mai wano a e bi ehumobura wo wonti ne maami ni bi ne papa ni bi ne nuanom ni bi na wodi ni nipadua na bo afore ye ti ase e wo adwamamom eni sabi obesi brem na wode hwe abusua na ye di ho nkomo se obehu abayo nya de wono peye wo emayo na sabi omudi woni mema de basa basa no ye wo mu mienu se wo mu miensa kura de edi kan no eye wono sika ni bre ne ho kire no wonya na dwen se obeye adwuma eti wode ni nipadua bebo afore ye ti ase ama adwamammo wode apeska ena omo motoso mienu no ye obi wanya no no opese wo ye kura bat wo hyese de ni nuanom ho kyere wo mo ne maame ne papa ho kyere wo mo no a na ontimi nhwema kom ene wo mo nti no afa ebi anum anasa nso anasa nwotwe we di we kakraba na we di kakraba na wagigi ni nyina na wo de akotua ne nuanom nketoa school fees eti ama bebre no ano sabi obesi bra unofficial prostitution no saa de ne ntia obi won so a na wofo awu ne maame awu ne papa awu de ne koto university ya na wo mu free mu sa wo si school wo nyai ena onso so ntimi nya school na bra waduru year 2 eti ene ma mempe married man bia obetimi ahweme na onhweme kopim se mewie school eti obia wo de ntia wode yesa na bi mu nso de yesunsumu ade wabo adwama na ma na tra so ma ye friend sexual edge aba ende ka no ho a baby obehia bia said the Dr. Black Mr. Black kan na wajem eno nso so ewo ho eti Mr. Black na utu omo a mema etiefo aba memfa line into dwa 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 TBM 0260196064 and 0260196065 bobo nsem bebre so de ne de ba bewie no yes amai wano a enye de wo pena brabo no but efie mu a ho kyere abeto ne maame ne papa ene ne nuanom so nti ene ode ebo sa abra no Mr. Black na wutu obi otesa no fo se wo yesa adaachi wo na be ha wo to asoma me wo mame onim se sa ade no most na beble na sa every sa breaking homes no every sa side ho awari jaye na ukora ne nyina akwa kuguma me no so kuguma me so won say a man sometimes you know say pressure ba bebre a omintimi omintimi be sa pressure no nti e ba ne sa na bon say na afede na dwen nyina ne say ejuma mpo a oye no ejuma ne nkoyie owo ba we chebeta frache we nyin kakra nti no na obia burden akone so aya beda panyin no so abai wano ebi kra no 17 years and 18 years wo ho na be sine so nti no e ba ne sa akola ne pia maame no ontumi ka se wo ko hi me ko ha na me ko ontumi enhia because onim sa akoda ne kono wo ba no discover yes wo ho maame na kasa no ye be sere omo maame foro ye be sere omo wo aba ya wo fie a se sukuru na se ontumi ntua sukuru so a mesere bo modin ase ubema wo ne kwa akola no wo sa se unnim wo dachi ba se na me kasa Mr. Black maame na wonnim o wonim se akoda ne de wo ye no no eni da ho na wo de se akola na brabo onim ne oye iso eni da ho e na wo de se akola na brabo yo Mr. Black me matiefo abam na ye nyina ya kire ya dwo momra na ye ko enim 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 memfa ye waba ahoma so hello good afternoon. Good afternoon. Me ba che fra wo say
Every day you have something. Do the. I say me ma wo fi se bia na obi mpacho meetie o. Antini pacho now no we are stuck to menu. Me I find it very difficult to forgive somebody when a person does me. Now come and research about chance on there. And program there. I don't have the idea of what you are talking about. Ene de ye di enkomo efa emayua emayua na brabo ho na sa topic no eda na ya address bia ye de ne baba wo de tie ye de ne baba yo said that ye kan hu bibi kakra Antini pacho why go peace that me frɛ wo fida de me ho na me free ba SOMPA my cancer me I'm not putting together. But think what's happening. I and a UTV. Why get more than because of the voice, you know? Medasi. Mate Medasi by Emo before. Emra, hello. Bye bye. Medasi by. Hello. But the prophet knew. You opening patch meet you. But I was not yet a panic. My message is in the house. Go across 1 minute to see. You could. Now I'm not as sufficient into us in a banner. We know duty. We didn't want to bet me. I'm not the bonnet, and I'll be a no be a Juma. What is the bad? And I need to know what we say. You cannot do anything, or yet, man, I can tell. You cannot. I am going for a family for you. Cannot even know. That's not that video. She ever panic. No crack. Me pacho mate me da say 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 hello me pacho your friend saying SOMPA FM pacho Isaac SOMPA kaswa yo Isaac yan committee and now, let our sema if see me trim. Now, more the topic in there, more kind. And yet, or more pet, baby, or why you more pet, no more dear. And ra, they see me trim. Michia will be our branch export to her. The opposite. I am more quite and me free counsel. Nam so me kwatena ona mapeduane bi apebibia no ntimi hu awura nice man bi no ojo na me frɛ no me ne kasa e no ono ba no bi sa me sa dem pese me ne ko shorta na me so da bi na sen no si to na pese me frɛ no bi sa no ni oye wa ntimi ne bi nkomo kwa akire ha na tem o ka se o pese o kusua bi no no ne sister neti na onisika omodi bekwa kushi odi bekwa kushi adwuma etimi bisano se bien no hia no so hia sika odi beto so yi machine ene ni odi bekwa kutu ni trensa etimi mane the following week so share me ona me yama na nene no ko ni sister no muti akra ni ta mala mata side ho ni akọ na me ko hu le sister no na me bisa won samo mu kan no maami na chese eni ni bi echiri ntimi ma won sika mo se o enu no pesu osia de pamo nko no nko na me ma ni warning se me mpese me hu no e wo hobio na me tintin e dia me sia no no ye sa de ni bia me ba de bi machine no le firo ma mi nyamie ni mini ge ne tu ni ensi ho bioda tempia me sheda ko mu fie e ko ku bisa o mu ko kire mbe bia wo hia de pam o tie bia no mbe didie o mu benya di na o machine ko tu ni trinsa no ni binti no o ye sa adwuma no ya peska no dia kwakosua adwuma enti yo mu nyina no mo pesa ade na ya ho kire no kre
nti yɛhyɛ binom a yɛntu wɔn fo sɛ ɛsen sɛ yɛbɛka wɔn anim daase Miss Medasi pa me no ya adwene pepepepepepepe me no ya adwene 0260196064 and 0260196065 0260196065 because me kaisa abayi obi a me hia no no obo best bra ono no awo be ma na anye aho kyere nti na obegina kwan ho ne batimi yare to obegina kwan ho anadwe no a so one mema 5 ne beda na 7 na 8 a de obenya no no de akosha akoda no eti bebre na nya so omo pese omo yesa ya wo omo yesika ni brefo ende ye gitum ene ye pe wo mo nso a omo so hia moa hello me ba cho e from say me ton kampa yo St. John's meet you oba bi obeshe da yes bi enu bia oboapa yankopon ade adwuma bebre abanipa abre nipa eno nka ho nipa na befa papa ta ti super papa aka bon ne wo kire mi bi enu adwuma ma ye dots ne ma ye ana sebio enye school kwa na ukohia ese ujiniyo me kamete ade bia me ba me kamete me ni rede nanso because school no teacher ni kire ma de a me hu no ma me wo mo di ko bia wa me ada na me ko bia men o kire ma de o ni mu kura ma hu school di ko bia me ngwa me de ma hu anya me de no no ndi no bo me bra foforo me ni mu ma me ni mu kire me ni mbrofo me bo me bra ti abokan na ni mu wo ma de o take fm no na me sa na me tu kwan ti ni ba no shada obopo sa bra no e wo tiri na ma me na wo ne ba ne kwa ba ma na gipia bi no ma me no o je bi e bra o ye young no ani ye no o tumi nka to o nye bia ti sa ko se ampa che wo ade no wo mpe wo ba ko ya wo be dem Debbie o kene e ti o bia wo se da ye da de nse e na me ti hwe bi tu no ba da ko wo kwa pa SOMPA FM ma o tiri ma o nye yo bibia ni ba ye na ye twene ho ansa ni yare eti to mbra o twene ho se be ma ne me meta ne ma ma ko nye sia ko mi ni ano o se mu kan se ndi se be o ma me ni wu e edi pa no o kura o bia ya wo na o ti se to o ti ira o ye kaka kaka di o se ni ko pot bra wi bia ba be mi ni ano ai ma me so apene so o mo ma me ni ka wo o ga wo di mi se na o ba Mate Bemena, Medasipa, Wajincha, Wadiaba, 0260196064 and 0260196065. And Yamam Yuni, you can't want some, say be a wabi store now, do be a babet nano, now Jim Bonini, a Jim Bonini, what it him, a Jim Papa in it, now a nunti, a Juman in Timin Conkai, and an Ami examples, be some maybe because of that in tea. There Benya who will be a shop, no, or poor no, or tomb. O took o kokumasia o tukwan no atum no okọ ene yesan so kan mayo no a wo mo bo ba si bra no mo de o mo se e ya ho kire wo fie wo mo nuanam nketoa ena ehumobro nti no de ye ehumobro de ye ne se ekom di ni nuanom ne pa ne ma me ntimi ntua nkwada no school fees ebi kura ne ma me afrim a woni ba bia obi wo so ne papa afrim ena ni nuanom nketoa ne gu ne so eti wo yesa adwuma no na wanya sika na wode aboa san kwada na setremu ene yehu kwan befa so a yebetimi aboa 0260196064 and 0260196065 yewia no mienu pemu pepepe na hot bite Professor Kobla Abuchi na wode for God and country dwumadi no no de ababe to so de free SOMPA 106.5 FM Accra neno ene ye boss so se wo ma me anya sa bia ma wo a wonso so menye bi mo bia hello good afternoon Irene yo Irene meet you me contribute to the program medasi the papa the country no kwepa me the mababo ye nfa if you maybe o mababo no yamamu ye do but we gain that anything with the many member but they dey make a decision who be taking I think it's a so many now what that one and the one is a crime and the party be here if it will be catching me say I'm trained
ọbẹgbẹ bẹẹ ti bra ní nípa ní ìyá àjọyọ̀ ká because we do something so but we could have okay ní ìyẹn ká ni na kúkọ bá mi tí nípa náà ọbẹ kàtà àti tí a lè yá àjọyọ̀ kẹkẹ tiẹ sọjọ ọbẹ yẹn bí ẹni ẹsẹ yà àti àwa ti náà kí n ti tọ ọbẹ yẹ èsì náà wọ́n yẹ. Mate medasi pa na se maamefoɔ no a ɔyɛ an de ntia me man me ba no ene mema deda na nyame o ɛyɛ ahokyerɛ nkora no school fees ɔmo papa awu enti maame no ka so opa adwuma na akoda no so nko betimi anya bibia ye anye ba sibra ene obɛbɔ ɛyɛ 0260196064 na 0260196065. Hello madam. Bemena. Afternoon. Good afternoon. Nyami adomi ho. Oka mbana samno madam. Me mami bi no kwala ebensa. Onim kwala ni nyina sa de tia. Won na ekoto na marketing kiti ba dress mbana na obo ko boss ajoman. Nkwala mi ensa ni nyina on na to ne ma mo no mo de street. Yes, mean that down. Nti enye se sabi kenu amna ko ke nye ba to o ma ne yakufo mbana yakufo ni na ba ko ye ba de awa dem kwala so hu mo abaka sem omu aton kwa profi ai kokoko ade eboko pe na ma je ye no de nyana te medase pa ma me da kai manu eno ano no ono an pese wo ya anya bia eno wo ken se ma kra de ya dwuma doso pa ese mema eti se wo pese wo ton bibi wo pese wo ye senti wuntimi nkasa ho kire mu nti no me se me ma ekoye sa hello. Yeah, hello. Good afternoon, mommy. Good afternoon. Me patch your friends and I'm free. America Divine, Casafi La Paz. Yo, La Paz is SOMPA. Yanko. Yo. I told me, come from there. And say, I was a muka say, yeah, like Obi to Adiana, so busy, Ombeshe, Ufiamana, Nippani, Vivia, the visa. And Nippano, no, the Nippana. I thought I'll do you and Sanyo Mano, and I saw or year this out. Nippano, Assassin Nippon, what found or new Becca, the dead. Two banana, I say, Joe Yajma, bedroom Bibina, with Jaso Bichelka. It's a one who's super far. This I didn't mean you drumming is coming in the branch or semi so make a kid or them. No, I drink of Bocon, so now also Bonocon. To tell me you cut a cramming with you this few. If I'm not in Bashan is here. Some Bashan Fina, Bull Dog Bimo, if you are now, you show me. I did cham in Qua. First, I just let me buy and on your view of your name, no more. A family cutter. A family cutter, now, Biani from in Qua. I did economic order. And actually, I did Adam in Kwame Kodadia. I can forget what we are so anything. And so still, people so want me to me. Oh, it's a toda, like employers no more. Okay, now, baby, I want the suit to your car. That's what I say. It's a baby, I wanted the suit to your car, Anna. Oh, yeah, if you're on, first, me buy now, you if you're buying. Aba mi ka se obi ani fie ho no otua wo ka de me first me start and chair there be after me konya 1 month okay me from e janni sam from na dia another light call offer me from send scan ade na ade so ni dia nya munya ye dia okay because me Matthias here na mo church and nyansa mo chain and nyoma yo ma ya ba ba tsa yeah that's it but the woman says wo ye adwuma wo baabi na nipa ne ntua wo ka so wo be wia na de je adwuma no na kopa bibi foforo simple e ma nipa na ma wo ma ye kromfo wo ne obi ye adwuma bosumi so ntua wo ka ekom de wo ko na kopa adwuma foforo ye dan so wo be ka so okay mete store na no wo nhwe me wo ma mentimi wia wo uma nipa na ma wo be ye kromfo a wo bo se sa akro no suban wo nim da che be kokofa asem kra e de abrew enti eye ya na wo de wagyae no akopa wo hwe na adwuma ne moawa na wakwa akopa die bi no wadi why bibia be kama wo fie ho no so ya na wabɔ mpaye e de ho ahye nyame nsa nya nko na ho obi ani fie ho de wonya ba bia de utituoi na aka che ware se mi humi mɔbɔ na eboa me ma nyansa na bosome so omfa misi kama me na bosome so so ade de be ma wo na wodi bi asie wodi bi sia na aboa me fa de otwa to okra hello good afternoon me patch from say na free me dey the kwache me ka free down so man
Dansuman Sompa Yanko before no na me take Kanishi na Kanishi ono ya minimum kuri ni aba edu na jopa na ko hwe o te bi ho na me SOMPA FM edu ni me pa na ko hwe ma san lai pa se bi o me na me ja ni ti o mo ka no so na ma do na dia so ma jini se bi o na ko jina ho na ma to me ho na fense ti jam no ka sai wi o bia kwa da edu ni me na se bo se pe no mo ni jare no bia de bag ase no ko ho no ma sa ko jina ho e be ye se mo be 2 years ni enti de bia ko na se bi unya wa po ni ba ju fa untimi fa bi mbo su na da tin ana se bi o wa ye jina ke de nka bo timi da fon ade e o be ye se bi mo ya 2 years onya na ju so ba o be jai enti man go na e kura se bank na ha no se ya o da se na ju se me ko ba sewo onya na ju so se bi ejuma na wo ye no bi nti na wo ye o da se na ju se me ya sai wo na ye pia me ka me di be di na me di be so pia me ga sa eka se bi we mba sa ho che na wo kan no ko bia ni pa no ho che no bia ni ma me ye ejuma ni adi so ho ye ejuma no ye ejuma ya fi mi enti se bi o tu so once the 2 years I say 2 years almost 40 million and I said 30 million plus. It was mean for being population called Uncle Cotton and Catty and Punquati. Don't you mean Cotton? I said, and Kanya in Punquati. I'm a force for Conico, in your bar. Matthias here, me know ya jine. Ampa, me know ya jine papa. A bimu said that ba. Obi o paken nneema be pie nkran ha o hyeda ba so obebo tutu obebo ba sibra ena no wo kan se nka wo ye wadwe se obebo bra nka ba ya obegina street no ho be 2 years kakra na onyaa no ade na mfa nko kantamanto na nkofa nneema na wo meton ba wo pe quick money enu ntina basa Mr Black ye nkomo no asi ye bre no aso de chato momem onim se asema wo kan sa be sibra asem no ye hyeda ba wo kra wo ye be hyeda di hu nkomo next because me say me be sa be sibra me be chapter to chapter osibe film and next week ye be chapter to chapter me see osibe film ye be chapter to chapter na onim say no mo charge say 20 Ghana me can't chiro me pacho ma me fa next week me see me say o say the me onim 20 cedis me wo e ma ba ko 10 omo ye adwuma nda me ye nyina ye tie SOMPA be sibra adwuma na omo ye anda me ena wo so wo hwa so de one internet me say o do ye share mba okra she say my friend say as like kunni mo no one say me no mo aye adwuma che answer mo de pabo no yes because of the night club and other stuff I mean because we a DJ because every week be or be to me friend oh Mr Black na ede ukwo he o me say me wa oh chale meba o me madam for me meba o me say okay yo we dem mra nti o mo ba baby a me gina no na e bia mam papa akunya mo matina ma pa akunya da mo Mr Black ma me fan share next week ma me fan yes e be so I be next week e be so wo de wo first hand information wonu o mo anante eti next week no na ye di ho nkomo etie for han ye de M궈BORṟ ASEM ye obi asem no esi nyame yadoma na wo twe se ne efiada ekina ye beto so na efiada ya sanso ato so na next week de Mr Black beba na street no nyame because ono de o ye DJ nti from one pub I was it 20 cedis ye ready emu ye wo 20 cedis any room no ye 30 ni moto mo kankan no betu 20 no Charlie Mr Black mami fancy atie for mami fancy na Professor Kobla Bochi emfa for God and come to Jumedi no emrao Hajia special local food kasa natural mineral water time herbal mixture endpoint homeopathy clinic and afeso SOMPA OB-BORṟ 31st October 2025 Kanashi market and moti enka efrem yakosua ABOAGYE obeti me efrem yakosua nhye na Mr Black hotel enka apam dada Jeremiah Simpson and afeso oheneyere abrewatia wo mo ne me producers omobo adwuma ochina obeti abrewatia obeti nenka ena no achi nso guest in social media wono ene hwe achi yadam nyina ase ama wo mo ene tie
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujo. Na the friend premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo ton